In der Folge werden Sie einen Abschnitt der Sendung Polonia sehen. Er zeigt eine sehr häufige Dynamik in Spanien seit dem Ende der spanischen Diktatur. L'última vegada em vaig oblidar de demanar-te una cosa molt important per Catalunya. Otra cosa, pero vamos a ver. Prometí pagarte 700 kilos y además dije que podíais endeudaros todavía más. ¿Qué más quieres? És una cosa que necessitem per no quedar-nos enrere. Clau pel futur de Catalunya. Innegociable. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Una merda punxada en un pal. ¿Perdón? Escolta'm, ja sé que sona estrany, però Catalunya no pot avançar com a nació si no ens concedeixes una merda punxada en un pal. Pero una mierda. Así, pinchada en un palo. Tal cual. Tal qual. Bueno, pues si solo se trata de esto... Gràcies, ZP. Artur, adiós. Dantesco, horripilante, atroz, trato de favor para Cataluña. Vean estas imágenes en las que Rodríguez Zapatero entrega a Artur Mas una mierda pinchada en un palo. Ante tal despropósito, los ciudadanos españoles han salido a la calle para reclamar los mismos privilegios que Zapatero concede a Cataluña. Las reacciones de los presidentes autonómicos no se han hecho esperar. Yo no la sé para qué quieren una mierda los catalanes, pero cuidado, que si la piden será por algo. Por lo tanto, Madrid también quiere su mierda. Madrid quiere su mierda. Madrid quiere su mierda. Madrid quiere su mierda. Si Catalunya té una merda, València també, però una merda valenciana, perquè merda en valencià se diu merda, i no merda com en català. Merda pa València! ¡Merda pa Valencia! ¡Merda pa Valencia! La Comunidad de Cantabria no aceptará ningún tipo de trato discriminatorio. Bueno, vamos a ver. En España, o hay mierda para todos, o no hay mierda. Cantabria exige su mierda. Faltaría más, coño. Tenies raó, Cerello, ha colat. Només falta que Catalunya demani una cosa perquè tots la vulguin. Et vaig dir que si ho fèiem en Zapatero acabaria donant merda a tothom. O sigui que vinga, va, afluixa els 100 euros. Bé, però s'ha de reconèixer que la meva actuació mereix un Òscar. Javier Bardem català! Gràcies. Sí, però una aposta és una aposta. Vinga, els 100 euros. Vinga. Tot i que també et vaig dir que si nosaltres demanàvem una merda, l'Esperanza en demanaria dues. Diese Dynamik wiederholt sich ständig. Jede Verhandlung mit der katalanischen Regierung wurde in Spanien als Beleidigung für das spanische Volk angesehen. Der Gipfel dieser Situation war die Erneuerung des Autonomiestatuts der katalanischen Regionalverfassung. Die eine Hälfte der Regionen sprachen sich völlig dagegen aus. Die anderen Regionen waren auch nicht einverstanden, aber begannen die Erneuerung ihrer Regionalverfassungen mit der Forderung, dass sie jedes vermeintliche Privileg für die Katalanen auch bekommen wollten. Am Schluss wurde das katalanische Autonomiestatut im spanischen Parlament stark abgeschwächt. Lo cepillamos como un carpintero durante la Constitución, durante la comisión. Fijaros, si tenéis interés realmente de saber qué ha pasado, yo os aconsejo que pidáis el texto del estatuto que se edita inmediatamente después en el boletín de las Cortes, inmediatamente después de acabar la Constitución. Yo hice que lo que quedaba igual quedara en letra normal y lo que se había cambiado quedara en letra negrilla. Y os ponéis a mirar así, negrilla, negrilla, pero bueno, ¿esto qué es?
Nachher wurde es beim spanischen Verfassungsgericht eingeklagt, wo weitere Artikel als verfassungswidrig erklärt und eliminiert wurden. La sentència del Tribunal Constitucional manté en el preàmbul de l'Estatut el terme de Catalunya com a nació, però li treu eficàcia jurídica interpretativa. També n'hi treu a la referència de realitat nacional de Catalunya que hi ha en aquesta part de l'Estatut i deixa molt clara la indissoluble unitat de la nació espanyola. L'Alt Tribunal també declara inconstitucionals 14 articles de l'Estatut. Segons els magistrats, 4 ho són totalment i els altres 10 ho són parcialment. Heutzutage sind diese angeblich verfassungswidrigen Artikel des katalanischen Autonomiestatuts in anderen Regionalverfassungen des spanischen Staates vollständig gültig. Aus diesem Grund und vielen mehr denken viele Katalanen, dass sie als Volk keine Zukunft in Spanien haben werden. Und deswegen möchten sie ihr Selbstbestimmungsrecht ausüben. Wir als Einheitliche Schweiz arbeiten dafür, ihn der schweizerischen Gesellschaft zu erklären. Falls ihr uns helfen wollt, könnt ihr unsere Webseite besuchen oder uns abonnieren.